Ngethi chamanya murethire Omero TV nkerigira uri na kagita gakega ngakuromba umbetikire kwa gitio gikinene pombe kuthurwa ngikumenyithia njira jatukinyira kiri metha yetu ya nteto na njira inkinyaniru ni rito riakwa kambita Kathure wa Mburugo na mwananirie wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukambiria na nteto chetu ni gutwika tongeria wa Kenya Kwanza aniboretie rais uria wari rais wa Thiguru Uhuru Kenyatta kuigwa haki ya kanya thirikari ya William Samoei Ruto kendegeta na mbere na kuritira akenya ngugi makiaria kiri makethaja kanisa muchemani ujogo kujiri ne kuru etithia bikibiki na kinya akari kuma Ikolomani na Mbutere Farok Kibet enoritie Uhuru kurumira mungwanano jure wari rais wa Bairia Thiguru ya Kenya Daniel Arap Moi na njira ya kwa gitio na nkuruki kwa kanya thirikari ya William Ruto kendegeta na mbere na kureta mirandi ya witi na mbere ikagita Kenyatta ongeria baba boriti ya kariba Western kuigwa bakigwata mbaru thirikari ya rais William Ruto kendega atigire gukinithia mirandi ya witi na mbere kiritura riu ria Western mukiwa mutugi wa Kiambi no gutwambiria na nteto ichi. Tongerea ba murengo jwa Kenya Kwanza batongerete ni mutongerea baraba ingikire mbunge na Kimani Ichung'wah ni baithukirite wari rais Uhuru Kenyatta bakimwira mitugo yawe tegwitana na mutongerea wa mugongo na kumuria gutiga gwichitha nyuma ya ruterero na thirikari nikenda kuwakanya Ruto kuritira Kenya ngugi. Hao wako wanajiita disunited opposition, ati sasa wamepangana, ati mwalimu wao project manager wao wa kuwapanga ni Uhuru Kenyatta. I want to tell you, my dear brothers, if you want to be in government, if you want to be an alternative government, have your own policy proposals to sell to the people of Kenya. But if you will depend on Uhuru Kenyatta to organize you, Uhuru Kenyatta could not organize himself. He could not even campaign for himself. He depended on William Ruto to campaign for him. Uhuru Kenyatta could not run a government for 10 years. He left this country in squalor. He left our economy in the doldrums. It has taken William Ruto 3.5 years to put our economy back on track from where Uhuru Kenyatta left it. Nini alisahau anataka kurudi kufanya? Kwa sababu sasa mnamsikia anasema maneno mingi, na mimi nilimwambia kwa sababu mimi Uhuru alinipata bunge akaniacha huko, tukawa cabinet na yeye, na nimemwambia abebe heshima ya rais mstaafu. Yule mkabila yeye mwenyewe hata simama, hata kwa hii pesa wamepeana bunge Ichung'wah amepeana, hawezi chakuliwa kama elder. Huyo mtu ni mtangazaji, aende ama asiende? Tongerea baba bakiaria bari rutererwa luya ni baringirete ndebe rais William Ruto kujukia gipindi kiawe kia biri bakigweta mawega nkabo jara jaumanite na tongerea bwawe. William Ruto ameteremsha bei ya mbolea. Yule mama wa Ikolomani ambaye hawezi kununua mbolea shilingi 7,500, haki ya Mungu leo ananunua mbolea shilingi 2,500. Kutakuwa na village elders ambao hawajapata pesa tangu Uhuru. Hiyo ndio inafanya sisi watu ya kutoka sehemu hii tutarudisha William Ruto, tumpatie 2 term. Endeleo ndio tunataka ama maandamano? Kuna watu ambao hawajawahi penda Waluya, wanataka tubaki masikini, wakisikia maendeleo inaletwa inawawasha. Sisi tutakumbatia yule ambaye anatuletea maendeleo. Kenya ni moja na tutaki mtu agawanya wa Kenya, tunataka tuunganike. Mimi nasema tuungane, unganisha wa Kenya chini ya Ukenya. Sisi tunataka kusimama pale. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Okagitanio kauna kurutere ruregani na thirikari ni ruritie tura ria Mulembe akuigwa bagwata mbaru kiri kithurano tutengerete ke mwaka 2027 kithurano kerigeri kwa kithurano ara gukethura kuri na kithurano kinene bakiaria kiri ndionga yawe ithato eturene riu uria ni atongeria baba batongeretwo ni mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni boretie ruterero
Western kuigwa bakirungamana murungamo jumwe ejokopa kwa tambaru na nkuruki kutuana kueberia gitene Rais Ruto okagitani okauga chegwa na ugite Kenya Kwanza niremiko kinyanira wirane bwayo aburia berire akariba Western kagita karia barombaga kura mwakene jo 2022 inkuruki kinyaga chegwa meneretia tongeria baria bari thirikarine bakuma itura ria Western ontuba kurega kumakira kariba nteriu na njira ya kurega kukinya mirandi ya witi na mbere ukagitani okau atongeria bange baria bari kimurengo jo rotererega na thirikari nibo ritiario Kalonzo Musyoka Junior Malwa nibo ugite budget ya thirikari ya Ruto etekoguna akenya na nkurukine kumira Kenya ke uchumi Jeff Ogituma ni hobanganiti nawe Rigathi Gachagua na atongeria bangi aregani na thirikari muthenya jo narwa ne bakinyite ntere cha Western kuringira ndebe utongeria bwao bo mwaka jwa 2027 aria betete na mbere kugera migwe siasa kiri President William Ruto na kinya nkuruki gutambura ngo tongeria bwawe na kinya kuga mutongeria uu ni murongo na kariba guntu kuu bakethera bakimugwata mbaru kiri kithurano kinene kijitem. Hapa jamii ya Mlembe, huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala. Anatuma personal assistant yake, mtu ya standard 2, anaitwa Faruk. Ati kudanganya Waluya, ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruk kudanganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sogoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Number 2, umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Wewe umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Nkuruki Rigathi Gachagua na ugite President Ruto na aremi gukinyaniria mawira nekanire na kariba guntu guku na kuga ite bikinyite ntere yu bitethirite bigitethia mukari na njira kinyeri kum. Makubaliano ikakuwa namna hii. Musalia apewe kiti ya Prime Cabinet Secretary na akapewa. Si ndio? Wetangula apewe Speaker of National Assembly na akapewa. Hiyo ni yao na mabibi yao. Si ndio? Nayo mambo ya Waluya ikawekwa kwa hii mkataba ya kwamba rais akiingia ndani ya miezi 6 atakamilisha miradi yote ambayo ilikwama. Imekamilisha ama bado? Ni muongo si muongo? Number 2, ikaandikwa hapa na Wetangula na Musalia wakaweka kidole na William Ruto na Soprano. Mimi nikakuwa hapo kama shahidi ya kwamba serikali ya Kasongo ndani ya miaka 4 itajenga kilomita 1000 ya rami katika magharibi. Imejengwa haijajengwa? Ni muongo si muongo? Kwa hiyo mkataba ikawekwa ya kwamba factory ya Mumias na Nzoia itawekwa equipment mpya. Badala ya kuweka equipment mpya, Kasongo na Wahindi wakanyakua na kununua hizo factoria. Pia ikawekwa ya kwamba kutaanzishwa industry ya samaki, agro processing, na vijana waandikwe kazi. Kuna vijana waandikwa kazi? Ni mantu jakwa timbaru ni Kalonzo Musyoka na kinya gavana na Tembea araba ugite bakethera bakieberia President William Ruto gitine kiri kithurano kinene. Affordable housing ni wizi mtupu. Hiyo tukasema tutatoa, na hizo pesa zote tutahakikisha badala ya serikali kukopa, sasa wanataka nyinyi mkope. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao, watakuwa wanarithi. Na msidanganywe na mtu kwamba kuondoa president kwa kiti ni ngumu.
Kuondoa president kwa kiti ni rahisi sana. Kama Ruto mwenyewe aliweza kuwa president, kumuondoa sitakuwa ni dakika moja tu. Na sisi tunaamini, wameshinda wakituuliza agenda yetu ni nini. Tunaamini kwamba Ruto akienda nyumbani 80% of our problems zitakuwa zimekwisha. Hapa magharibi wameuza factory zote zimekwisha, hakuna hata moja inaweza kuajiri watoto wetu. Ruto amesema anatuletea Ebola kutoka DRC. Mko na hiyo habari? Wazungu wenyewe wa Amerika wamesema Muamerika akishika Ebola hawezi kanyaka Amerika, na Amerika wako advanced. Uganda wamefunga mpaka na DRC, lakini Ruto anafungua mpaka, analeta la kipya mpaka kwa wanajeshi. Huyu mtu anatupenda ama hatupendi? Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Okagitani okaukongi kuni gutwika akiaria munini wa rais Kithure Kindiki na ugite thirikari ikareta watho bwa kwa gitio na ngoroki kung'anania antu bonthe nja nthiguru ya Kenya. Akiaria onekete muno kurota rutere rwa ikundi bia ekuru mbeu mbethi na banini na kinya antu ba mawathe ari akiaria kiremo chairmanio na commissioner wa gutegera ndwa cheki miumbire ugite thirikari igatigira ikumba kwithirwa iking'anania antu bonthe na kinya ekuru na akuru bakomba kwithirwa abaking'ananwa na njira yagirite. The government remains committed to the issue of inclusion and creating a just society where somebody's gender or somebody's identity is not seen as a source of exclusion, but should be seen as a source of national strength. And it has been said, a society's strength is measured on how it handles the marginalized, the weak, the vulnerable. How you treat them is, if you treat them well, then you're a strong society. If you don't treat them well, you're a weak society. That means the strength of this nation is going to be in the realization of the potential of the weakest, what would be considered as the weakest members of the society. When their contribution, talent is harnessed, Kenya will go very far. I want to commit on behalf of the President and on behalf of the government which he leads, that we will strengthen this commission. We will support this commission, not because it's a favor, but because that's what we are supposed to do. The oath of office of the President is to uphold the Constitution and make sure that all constitutional organs and processes are affirmed, supported, enabled to deliver. We will respect your decisional independence, operational independence, financial independence, administrative independence. But we also recognize that we have a duty to create an enabling environment for you to deliver. Kiringi na chonyo gutwika mbeu mbithi kuma gicigo mbunge kia Mburi ni boritwe gutegera urithi bwa njuki mburi gintu kia mana ke kagitabeterete kuruguria twanya twa ngugi makiaria amemba bagikundi kia rugusu kinoria akuru kuma itura ria Ntumburi nibogite mubango jukano urithi bobo ni biashara njega ni kwithirwa itegwetekeria kana itegutumira mbeche nyingi kagitaga kumia mberia Nkoroki Kinyamba aretie kire gikundi gike areba kweja wa Moritani kumania na Samuel Kaume uriani murethi wa njuki na Nkoroki uriani mukaririgiti wa Universal Bee Farmers
Cooperative Society ure oritie amemba kuigwa bakichumiria na njira nene kenda bakomba kuthirwa abakegwata moritani ja kumenyera kana kurithia njuki iji kagita gaka amemba baba ni baugite mubango jo kana moritani jo jaga batetheria bobo nene kire kumenya njira ja kurithia njuki na ngurukie gutumira ire biashara ya gukira utoro bwao na kuigika family ciao. Mwende ole iboni na ripoti iji njuki buyite kwa ba manufaa muno kiri antu nontu tutena njuki tutithia tu no turo bo by the way nontu njuki icho utuma tutha tune bia kore bikungana ya mirimo yetu tutha tune ya cancer ya pungua nontu at least every human being kana muntu wendari ndi akiomba guruma gashiko kamwe kanjuka na inchu every morning na punguza manto ya mirimo awoni ngothoma manto ntera ize na ndaguria sana imanto jaja ndona kurithi bwa njuki iyo ntu very simple na tutibati kuremwa kurithia ndeya birugi lakini no ndirugire thai nkona na insho indawa especially muntu aremeri gukora muno especially yana anto tinda hospital ndiko cionde ukatwika na insho eu nyoga ukaturitana yo mwana okukanya ukagwituriti nya cancer ne gutetheria muntu wina cancer kana utikageka yani tukomba implement na tombe kwethera tuki twena more knowledge about BIs na urethi bwa njuki onto uturaise kwambia kwa besa na njueje ikatutethia ina mbesha faida nene sana muno ke batwe tutetheria na beto kuthoma tuitethia twingwa na tutethia community antu babethi bawati na ngui bakia kwa njio rimi bwa njuki kwetha bwi batethia muno no ntibo baba bandika na batumba bitakuria this white collar jobs no ntu wina mbecha nande ayuthi barabe na uome bakuga batena nguge no babedie urethi bwa njuki bachiandike bebongwa na bombe gochikoria onto ara tweterete thai gwetera white collar job iga take long na inya ete promising biashara ije maugo kinya gutuma no njira imwe gucoa mbeca kinya kurithia njuki iu no njira imwe uciandika ti lazima wandikwo i thirikari no uciandike no kaandika antu bangi kwou ti lazima wite obicine kungina kuni gutwika nkuruki ya biashara ngiri 3 baria bakaraga thokoni agakoromone ni berigiri kuthamwa kuma thokwe kenda waki bwa thoko ya Kinande bukambiria ari akiaria uria ni mwandiki munene kaunti ya Meru David Bario na municipal manager Gitobu Nkanata abaugite kumubango juu nijo ambirite kubanganirwa na jukethura jukirikirwa kwa biumia bithatu kurukina wa Meru Municipality Board Chairman Kirimi Mungania na ugite bambejirite kana baritete mwito jojo jokwo ugaba kuthamia aringi abiashara baraba thitaira ngugi gakoromone kenda kubathamia na kubaikia kungi ende toka bakumba kuthirwa bakieberwa buru ikagita gaka baritie kiri gutegera waki bwa thoko ira biashara baba bakethirwa bakiritira ngugi ora ina ripoti ni mutuki wa Kiambi. Abitha thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwo ni mwandiki munene mugwatiri thirikari ya David Bario ni baikinyetie thokoni agakoromone gutega witi na mbere bwana aria biashara baba berigiri kuthamithirwa thoko iji kwa are kuringana na Bario biashara baba ni babwirite kwithira bakuthama ndene ya bimya bingi biire biejete twambiririe point ya public participation kenda ingetwaria na biashara mbere buru twetekaneria no ntwa sio nguvu lazima tukubaliane betekerie baume thokonera kenda contractor endelea waka nibio onto kuona contractor ore yao anambirite ngwe yao na tumwete ciumia bithatu orende kiumia kibu ikithiri ciumia binge biere thokone bati site ne batu wethe kuthira shendi uci yakwa barabara ethithwa na kwa fulate no kabisa kenda biashara wa barabara ni ara bomba kweya na baba ithokone be ya au no ntu tuketha tu baithira shade utekurirwa na bukwirwa tuketha tu na over 3000 traders na tuketha tu baithira cioro arabu kuona ke no ntu tumba kwitha kwena settlement antu kutenda sanitation be there by comfortable na inya point cia rwe na chotwekire kenda a biashara betu
bethe abai sawa nabo batwakanya kenda thoko irendelea wakwa thoko ĩu yeja gũkĩra ĩgachange skyline ya Meru municipality. The board indeed is very happy na chairman agakũnjĩra mantu jau na nuntu ni ugaruruku bunene antu betu bathoko bara bendagia ja ni antu average of 10,000 lakini bara tukwenda kuriroketi bara betagwa fresh produce average ya 3,000 na itu tegete na ataramu ba twa consult muno kumaria contract aitre the ground na tuona antu bo bakanganira aja koje na tuona area ji na ngugia kuritwa nuntu kwina ka stream karoje kena meritio tukwenda go roje rutu tukwenda ruthukua tukurwikira culvert na twarwikira culvert ya 1200 mm komba gukamata volume ya roje ru na inya kweja kura kwetha kwina runoff nuntu runoff cionde chitonya akiri the main streams roje ru culvert wi komba gukamata roje ru kuringana na mwandiki munene David Bario ni betikanirite na biashara baba ukurukira maoni ja mwingi kumanirya gwa kagitaga kaine kenda thoko ije kojura ara nawe mukarigite wa mbodi ya municipality Kiremi Mungania orite mukandarathi we ingugije kuthire na mpwe uria kumbikika turenda mbere next year twikinyokinya mweri jwe 5 twithira na ndia president ya guturugurira kenda tuchoka na tutonya mantu na ja elections so we are committed na ituraugire Meru we must have the best mangatu yetu na karantina yakirwe nyiri bakirwe na turie thirikari nene na ndino nduka koromone let us focus na kira gyo tumaona tugitanga ugia relocation kadu tekwenda twira antu bane mwaka jumwe kenda betera thoko yakwa turuga thoko yakwa antu bethiro nabo no bakwendru into byao biashara baba nabo bagika wira ne bwa kugwatanira na mukandarathi uyu ne kenda ukinyaniria ngugiji itoromberere romba turi atongeria bathoko bonthe togwa itwakirwo shents nikenda antu betu bathama then thoko yendelea wakwa kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi Kiringe na jonyo gutwika bamwe bakari akuma kaunti ya Tharaka Nithi itura ria Chuka Town ni bariritie emenerwa ria bomberite kuthirwa bakiona nario ria kwirwa ekuruba ria bagukara itura ria Moi Girls ni ekuruba tabia imboru na nkurukini ya Nchobi kuruki bakiaria ni baugite abaithirito bagikara kiri itura riu ni kwithirwa ni cio nyomba iria bakumba kuthirwa bakiria na mareja manini bakiregana na emenerwa ria kwirwa no kabetagana mbere na kuthithia tabia imboru kagita baugite bo guti untu jabu bathero bakithithia kuruki baritie kagitene karia bakweja wanguo ni gikundi giti kia thirikari kia Ambassador of Hope aria ekuruba baboritia kariba kaunti ho akuigwa bakibagitio ni kwithirwa kinyabone ya Kenya Ojabange na nkuruki bari na ana bari masukuru tukenaga muno ri tugwitwo Moi Girls ni rietwa tikari tiu twetagwo Moi Girls antu mama tise mana ma Moi Girls mauga Moi Girls ni malaya mekaraga nau lakini kila tukimbiliagira Moi Girls ni nyomba ile raisi na nyomba inu ile raisi tikona ri utombaga kuileva nuntu akerwa nyomba ni 500 tiu twathie mutego na utuko challenges ya tukwataga nau ni mengi muno nyumba imepanda watoto kwa nyumba na kutu ikaraga watu kenda gotuku tutikenda kama muthenya muntu atukati muthenya ikathina kanio ni mukulugu ngenda gotuku tau na thira otuku na ringwa ngundi na chunwa matano na rigwatiri ngachopia twanaki nyomba tutikubata nginya kuliba nyomba twana tuli nyomba sukuni pile ni sukuni yenu werwa ne mumbunge wetu Muthomi Njuki tukandikwa tu Moi Girls na tu matauni antu marutirwe kamba marutwa njaruo masa kuandikwa tu Moi Girls teka tutena binya twatirwe muthenya umwe twatinda kuthambia muthenya uria Uhuru acite kuma Ruto acite kuma muthenya onu tutetwa ringi nimo maturawira ku
kato gakua Zawadi bodi wa kweka kiwa Moingausi. Ruti Moingausi ndio kuna kuanga na waizi. Leo tio kila tonkiromba simiwa meto pato modhomi njoki magatulo manjoni mbabu nima tukonsinda bole magwesiria onaketwa nyuma male mone goto support nima tutebye no tebye no uri kona wasia nake kana gutugwatia ona magatwakira kanyombo muntu ana gasingo room no tukene muno ana magatubana marigoni magatwira twake tukira mone gweyakira nuntu tio thina na tukoragwo na une mwenge muno wakikiria kana gari na mwana 16 years na ni mwana mware ntoraga kumulira nuntu ntiende kala bole nyumbe kali kumulira taliwele ngire ndi 9 kankolia mbesa cia secondary le ngasio no na njere athuba na mbere Moto wa minjoki ambunge ndamule na uwe golole Toni Moingausi twakino kanyombai no ana muntu karumu no ntodirikari na gonto tongia kirwali kuna gonto tongia kirwali o muntu karumu kuna muntu tena mangina twasiale ko taoni twasiale taoni tweka taoni na twasiale taoni euri gato kathie ku njemeni wa tulirikaneni basa dasre magotoretera ngua magotoretera snacks na tumefurahia sana na gumwa tutethia tio tugukena muno na ngai amutethie na mumureta mwene na wasaidie tena mwe munatuletea tena na tena nkulomba taikwe na ino cia fundi relief disikane makinagwane cio na igwane makwani marega gukinwa ni ndo ini muno nitukulomba lekwage na iro cia msaada nitenga gwecia antu magma Moingausi tienge ne around 50 people nitenga gatweka nkuria fulani ikabia kwa na kwa Moingausi makathi makasupportwa tune kwamba county commissioner ukalia na ofisi yaku ndio mbele fundi relief yauka Moingausi ni makonsinda gwe makiwa mai magusupportwa na irio matikariganagire antu mapata gusobisi ni marimo mukaega kumegwa Murithiria katone kanyaga kunogoka indi nchokeretie na ntutu ingi kathumba ukiabia mitambo. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu College ni atongerete kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina Sister School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri wathiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mbcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukongwira miaka 30 ya utungata wetu. College, skills to go places. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na intobia nyomba na biashara vya kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bells cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
Kaflex Meru Kabaza bakotanirite na orania bangi bainto bya mithemba mwanya mwanya ne bakinyite Meru Showground Nandi. Uri mu biashara wa ngari nini gweta mwanka sport utility vehicles, spare part chiangari, electronics, bank and microfinance, insurance company, ntobia urembo na bingi kadhumba. Kaflex Meru Kabaza tugakuleta mwena mteja waku. Ikinyentu kuchionde cha Jumapili kwa mberiria thaa 12 cia rukiri mwanka thaa 12 cia ugoro nukaigwatira kanya ga kwendia na kugura into biondo twiro nyonterete mkroki ejokenere amwe na muchiju waku na chore amutukureterete Meru Street Food Festivals, Kaflex Park and Chill, Kaflex Color Festivals, Bouncing Castles na nkeno ingi kadhumba. Kaflex Meru Kabaza ni one stop shop. Kumenya manto mkroki tuliongire Meru Showground Sandi Chionde kanoto lingire dhimogo kurukira 0705 950 920. Twende Kaflex Meru Kabaza. Hii ni mwacheche. Ibwegano ntuba gwetana mbere na kuturumira kiri nteto ingi na jira tukuthuranirite ni gutuika Caxton Mionge oriani mutongere kana mwandiki munene wa kiama kia NATA cha kaunti ya Meru nonanitia kurega kunganirwa kwawe kumania na kigina kia mwaka jo 2026 gweta 2027 kira kirombere kuthurwa gikitegero kana gikithomwa ni minister wa kigina John Badi muthenya Joegoro ugite sukuru cha primary tirongerwa mbecha kigina kiayo kirengerio kigina kia milioni 7 kire gitengeto na utibu buromba utichachiromba kwithurwa tikiongerwa nikagite kinya aoritie ugabobo abokethurwa abokibainiria bobo nene ni kwithurwa ngarama ya muturire ni itite janthe kuri ya Kenya nikagitania okau anorite thirikari kwa igwa ikiria arimo baria badongamirire kigerio mwaka muthiru akuigwa bakiri wa mbecha chiao ni kwithurwa batono kubaria kagitano kaone borite kinya ministry ya kithomo na kinya minister ya kigina kuigwa bagikaranthi na gutegera kigina giki na njira gutigira sukuru cha primary itiromba kwethurwa igitigirwa nyuma Jeff agituma ni ubanganite ripoti ichi. Nawe Caxton Mionge, sekretari wa NATA ja kaunti ya Meru, akiaria na metha ya ndeto ya Meru TV na Arua, na ugite kinyo keja kwithira minister mbeca na eterwangirwa kithomo mbeca kathumba. Kithomo gya primary gitithirite gikiona mbeca kuringana na wendekithia bwatongerie bwa kithomo kiu ni ara kinya ugite bilioni 7 ira banenkeri kiri mwaka juju jwa kithirikari no cho banenkeri mwaka muthiru na kuga itithira chigie batethia nene nontu bwa ngarama ya muturire kwithire giukira bu nene ndategerie ndona thirikari budget ya primary last year yari 7 billion na kinya mwaka jo no 7 billion na ndi bya tukwenda kuoria na atire turi arimu rutere rwa primary karimu wa primary kana titazwa primary kabe kairo into bangi bagitithirwa no to rema kutajaritire jaritire rutere runde mwalimu jo and teacher primary 7 billion ya nenke last time ite kungana na ana no bakenya grade 1 next year into no biga itia na teka tolera ciari batia kuchiarana no tuno bakongera ntu kaba kuthwania primary igakarero amwe so no tubatumkeu band atathwanire bwega na itukwenda buja ketana ni budget ya revise na revise no to primary koneka 7 billion babwiri baneka 10 billion kenge kumakiri mutongeria ujo Caxton Mionge no to tumtuwo kwena mbeca ile nengano ya capitation mbeca ya capitation ile kunenga ile nengano per child o mwana ketha rairwa we sukuru imwe itiokinyana igana na ikuma grade 1 mwaka grade 7 ka grade 8
ka grade 9 la batu kinyana egana kama na jairi le watu ka we capitation especially tuto taranjuni ontojune nekeri pesa separate jianjuni jiongeri lakini tukayore primary 7 billion kiembezwe nekeja capitation mbese wite kungana kija kwandika watchman kungwa ikubu nalio twagire ikuburi kwitha kwina mbese ikunenkanirwa jia iri karungamiro skuru ethe skuru ena negana kaina na magana yere kanambi kwina kiwango gake wikunekana ketha nengiri magana 3 o skuru ketha ina ja uno tuba kwandika watchman na kwandika ntubange tukiyo taraki mbese capitation so ni kuonekana ndi minister atathikira maramisi jetu na yale ndi teachers bonde baugiti bakwana mbese yonga ongerwa Nkurukina arombete arimu barungamirite kigerio mwaka muthiru na ndi kwithira bakire wa mbecha ciao ni arimu betu bawatura kurungamira kigerio Kenya National Examination Council mwaka ndi batariwa nitukwana ndi banengeri almost 9.9 billion iturenda ku mbese igwiri kwambiria July tuigwa ntuba barungamite kigerio ya primary na secondary bakulewa mbese immediately nuntigero bibingia bithe kwambiria ambese kunenkarwa chiake nuntubotumikeu ya ujangi ya tukija kwariria inkwenda kwa mantu yo immediate jaja bwiri kujukirwa itagania na mpwe ni aria kirikire ugite ari mubethirite bakiandikwa na kandarasi na ndi ni bethere bakiandikwa ora kubaterie ni untu thirikari ni thirite kibatengera mbeca na kinya nkuruki gucokia nkatho no untu bakigina kiu lakini tukwenda cokia nkatho mono no tubagi ntu kimwe mbeca ni anenkanirwe cia go promote kana go change arimu beto ba intern antu ba intern ni banenkerine kana bakomba ko promotwa bakombo change to intern batuke PNP ka permanent and pensionable eto kwimantu amega na no tubanje tini akurukirwe bwiri kwitha July bonde beko ni batago rimwe no ntune akurukirwe batige kura thina bako ni batu rimwe as next month babwiri bwe beko ni batago no TSC ina namba jao na nebaiji bagita musara jwa gasi baketha abatithire tu ri no tutike kwarirwa kwa ujo itukwimantu amega nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam ingena chonyo kwatwe katikania East Constituency Manager Alfred Kiranga anaugite kithomo kinikiumbete kwithura giyokira na njira nene kiritura reo ria tigania East kuma mubunge wa gishiko mbunge kiu Mpuru wa Boria gutonya gitine mwakene jwa 2022 akiaria Kiranga kireke kiomborano kana amambura ja kukungwira kithomo sukuru ya Thori Senior School augite kuri na weti na mbere bobo nene kumane na ngwataniro katika arimo achiari na kinya mubunge ucio Mpuru wa Bore bora bonekete gukiria kithomo na njira nene kagitanio kau nonekete kukenera sukuru ire rombere kuthurwa ikirugurwa ya gwaka campus ya Tharaka University ruterero Nyambene akiuga igatetheria bobo nene akiri gukiria kithomo na gukiria economy ukurukira biashara injero na kuruguria twanya twanguki nikagitekinyoriti akari kuigwa bakigwata mbaru mubango John kwithura jogatetheria bobo nene akiri kuruguria twanya twanguki na nkuruki kubokiria uruthuranirite riboti Jini Adams muturia wa Thirinja tekwenda ciaria ibukumenya utesukuru ite tongi na ngwicia Mpuru nyanyuma nara ngaliko nara ni tongi lakini ntobire inene kebingi entukira twa ko celebrate kiania kira kiteya kuma 1963 university Nyambene ya Mpuru araitira awa tamato ameuta Tharaka University amireta ara konju indene ara Mpuru na ringiro kalui kenda kuwa nako to kwitite osencha musenchiri otono ku musiari othore urati uchiomba mbechira kwetha ki otumira ari to cio kombora hostel na ara bethera bari mwana ari to etako coops apply university apply Nyambene University akamama muchia wa kithoma ara konju no twitite kwithe university nene sana Mpuru na ringiro MP inyakare makwaria matwara yange yombe bobikie kwaria twina matwa university tana kwaya naku bato twitite utendera twinthe munda ura yokurita wake kaploti unana barara ikuko na mbecha kwanja nange tothoma Kakamega ana basoka sukuru January arito bakombore intobyo bikarutwa arito ba university bakombore do nyumbu ba mama
Wakiwa be ya mweri wena bainga sukuru alitoka university bakwana na mutiari agona mbia cha kurirana baraba sukuru mbibyo fee no twalitoka oyura ko mwaka ba ko ya mechi kwenu. Imagine tuwe na ngiri 15 yara inabo to bararakia akwenda bwira nde twitito sinchia ukulugira mheshimiwa Mpuru nabo menya mato Mpuru abitakia utonge woya umba nyabara bakuringa kelele omenau ende taibira chuma ne kya binge ni Huduma Center ira alito babe to bonde baita kuira services town nio mheshimiwa Mpuru achuma ne ke nio pio aturuta meruta nya tureta wa mikindori ya tweta Huduma Center mikindori utewe ta kora ya Mpuru na ringero kalui mato ambasari ibo kumea la michi yetu chionde tenda kwa ya mato maingi ikona MC na loamire angati rau kibwira tuendelee support Mpuru twamo support twakaria mheshimiwa Mpuru twamuringira kura riu ringi umbo nini anjara turi amwa mheshimiwa na twamukaria asante sana. Na bwatongeria baki thirikari ni aciari na kinya ana ni bakongwerete ntuko ya Africa Child Tereche Goji South Imenti na rebogete kiatho giki ni nyuma ya ana Tereche Africa kuthithia maandamano rutere rwa South Africa makiaria ni bogete ni batarite na batenga gitengo gya kumenyera an aria aciari bakethirwa bakimenyera ana ba njefu agituma gaturinge na chiongoruki. Iri ntuko ya gukungwira kana ka Africa janthiguru ne kiatho giki ni kithithikite Tereche Igoji South Imenti nuntu ba gukungwira kana ga kaunti ya Meru. Kiatho nakyo kiretete amwe atongeria bathirikari aciari arimu na ana nikenda bagacokaniria biuria na gukuria kana ja kaunti iji na njirere baterie. Mbetagwa Pauline Mokami Gekunda. Oni ni afisa watwana wa Imenti South Sub County. Ntuko ya Narua tuwekariaja Igoji Sub County St. Joseph Primary School ku celebrate ntuko ya twana twa Africa na Gesonko itagwa Day of the African Child na ntuko eje celebrate agwa o mwaka June the tariki 16 June na ethere ya korika na twana turato akwirire South Africa beruira right yao ya access kithomo gikega iyo kari ntukwenda ngi muno na ana ibejere ku maskulira cio kari akwina bomba ku celebrate ntuku eu bomba inyako wa sensitized about haki ciao na bomba inyako geta presentations na sauti ciao cia tweka cia kuigekanwa na tukari na partners baba ingi na itoshokia nkatho no ntubwa umerere kuthithia ntuko eje ya successful na inkoromba ntu bonde ba mero bendere kumenyerana bao na kumake sure na haki ciao ikwa recognized na asiari bamenyerana bao. Ni kiatho kinya giukinyine Elias Murega minister thirikari-ini mutumanto ithinkia naro lakini thimu ya naro yokare about access kire ruoze kana water sanitation na hygiene na ikyo twezete aza ntuko ya Narua nontu thirikari niyo ina jukumu ya provide za ujonde kwithirwa ana inyabo ibakona rose bati utakanyaga kaingi gweta guchwa rose na ega affect nya kithomo kiao na inya tibatumirwa maybe kera tweta inya child labor. In fact tariki 12 intuko ira inya yo umba kulikanwa kiri kurwa against child labor no gategera bamwe ibatumairwa inya gweta guchwa rose na batumirwa bo ikengo geneu na ikyo ntuko ya Narua twezete turi amwe za thirikari ya county kuhakikisha tukenderea gutetheria tutongeretwe governor Isaac Mutumanto ithinkia ana bomba kwithirwa bagi access inya rose na inya bongo through conversation ira tukari na ana baba through tongeria bwao kana ira tugweta child assembly president nombere kuga inya skuru imwe ichombeta kwithirwa itena rose na ikyo na bomba kuga changamoto ira bokurukira na inya na ara maskuru na manja. Nere kiaria Benson Mbithi munini wa county commissioner ja county ya Meru augite thirikari nandi nithirite kiaraniria na ana na bageta nambe kumenyera na ba county iji na kuga kinya bagakaria kioto kiao na ni muhimu kwa vitengo vyote kutekeleza na kupea watoto mazingira bora ili wawe wananchi ambao wanaweza kutegemewa miaka inayokuja. Kwa hivyo
Tumezungumza na watoto wametueleza wanahitaji haki zao zidumishwe na ziendelezwe na ziendelezwe kwa ujumla, na tumewahakikishia tutawaunga mkono na tutahakikisha haki zao kama watoto zimelindwa, kama kupata elimu bora, kupewa mazingira bora ya kukua na hali yao ya kiujumla ichungwe. Pia tumeelekeza watoto na wametuahidi wao watakuwa wananchi ambao watakuwa waaminifu wa kulinda nchi yao, pia kulinda mazingira yao na kuimarisha mazingira yao. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja tukiwa na vitengo vyote vya serikali kuendeleza haki ya mtoto na kuendeleza mazingira bora kwa zote. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Murithiria ni otugwikira gatanta kiri nteto chetu na nkatho cha mwanya nontobo kuthura kurumira station ya Meru TV ngakuromboke via mitambo ntukuri na mibango inge kathumba tukureterete tugwatikira komba kwithirwa gikenera mubango juchungi chukethura jukeja jwa kigosho live ritora kwani kathure wa mburugo na monanire wetu wa mathithio agukari Paul Ngojiri. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places.
Sasa odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi empeke uki atia gwe ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda